Palol so for mundia I lau sunga doctor. Ja, so for la levo lau sunga sa vea. Ma lola vale tau tua les nu. Wa ya vai folo fonga fai ma fo tau moli. O le tio nei mo ni afiafi. Ya, a me se fo le tau malu duro fe nga yema tatu nei vai tau. Ya fa talo fa tvo le po yema malu o fai tatu fe vai fo lunga pe o le ya po. Fe so ta inga fa neon po. O le tātou puloka masani fo nei o lo so fo maloloina o lo o yo lava au ya pe fo manuele ele pe mal mal tu iso va engol klope o mo mai mali falaunga ya fa pe fo ya fa tomatosi ama se fo o le tapo inga to asisina I mota malawa ni fiafi ya e ona faia to tato proclamation te do vai asam tato felo ai lunga le tiol sim fo nei ia fia lava to tato fa felo ai foi I lunga o pet fai langi tu sai fo ma tato mta pu fa tu langa ina fo nei fiafi ia a tonu to te man tu te mi fo lo vasal wai sa o fa so to le tu langa le taulu le mta upu le cellulitis e ye la so tanga mta upule male mta upule fia finei atone mantua nisi na ofa ya tu ole masina nei le avele fa mua ile ngas nei ole hepatitis ona e faisi to tele ole tunu olo afa ina nei ngas ya le la ole proclam mulfala ni ole masina nei ya le la tato nga I tat na upo ai mo mon fa lo tato sponsors fo I masani ai I le Peter Drive Doctors va Peter Drive Community Trust ya ai me se o tato le chilo o la to le chilo o va tolu I le fatino ine le ma fuai ona batul nei au nanga ya wa fo le no fsil fiela tnu ya pe la vole o le ngol proclame ya o matou ia na tau longo tua o autou sunga lava e pa u ia ile le maleanga il fatino me haona na fatino pe no fautua twai ia o le tatum tau pula ne fiafi pe no fa tu o le hepatitis ai se lo ma ne fiafi ia e tu fa mna tu pe o le tu ti cha ma lo lon sai tu ti cha o mole to maruru lo va so le la lo e ui ana malu duini so taimi ya wa mo foi mo nai la ni si taimi ya ai te tonu ava nai e lo fa fu ro so fu le lo fa le tu lo fa penta to ma mo we pele ma lo sim pui ile telo ma o mio lo tupu nei a me se o ngase man tu lo fa o pe ya puinga ma sani mo pui mo whanau, ele ngatai whanau. A whapea whai tātou mātutua, ia mai lava o lo whapea ona I ngase o lo whapea ona lamati au tau seifua, mai te tau ai ona whai o tau tupi pia na au tau silafia. E whai fua o mana tui mo tātou. Ngai tau GPs, ia e whesili ei po whil mea nai misi, a te tauan whaatino langa o tei mea ni o tau malulu e tele na a whaina tele ai. Ai ola tātou whanga sololo tātou po klamenia whiawhi, pia no whai atu o le mta upulea I le hepatitis ia po le ate whete ta o tātou. Ia ele le au na se lo le tātou wa awa sila whia po le atonu nei nito tonga o le ate po le liver le whapalangi. Ia na whau e matamata ele YouTube, ia po le Facebook foi. Ia se atana na wha manino tuele tūlanga lo ie lea tōtonga tā ua o le tino, tasine tōtonga te le o lo iei tonu tino. Ma o lo whapea ona nofula le I lalo le vaenga le tau, atona maa tonu le tau tātou o le o le tūtamatau. Ngai picho I lunga o lo fa pena ona pui le ye le ate e vaenga pito I lalo o ivi aso ia ma le sulong vai te o mia te le pe a faina to I fa lo pui le ivi aso ia na to si la te pe tau
la fo ta o mele e pi triangle le vai le a fo le te tonga le e te le tu ta matau a pe e la titit pito le tu ta vale ya a le ni to tonga ya o masal na auto fa fong so ya e te le ta o ni to tonga e te le to telefone ona ta o tino e le ai se singo te tonga nei mai si foto tonga tino e iai lava ona a matafa yoi ma melo fa peona ona ngai o ile to tonga fatino le aso le taimi nei fa peona mau ta tau so i fo malo loina ia pela ona tulanga le ile fa mama ino toto telen tato fa peona na ole fatunga ole fa mama toto io se tasin now o vaenga fa mali toto a o ile ate o nai pe na te fa vaiva ia nisio o mea le talfe ngai wo o te tono le tino ia mo sila fia langa o mea o mai tau samiai ma inu e mua e miti ia lo le tino e mua uia tuile ile ate mea na e iai mea lelei, a hei fo i mea wha lelei o atu wha atasi le temina. Ma o le ngā luenga la nā ale ati. O le taum whai lai, a vi ese ia mea lelei. Ia mwha pena o na wha vai, ia matu ese mele o nisi vaenga e fo i mai i le vaenga o le mea tau whale e a vi whafu le tūna. Ia o nisi vaenga e watu le toto mwha pena a vi ese i whatungao. Pe ole ngalwenga na fa mama ale ate e fai le ngata foi la le e yele mole pigment po se suo a fa pitoa ta ole bile e fa pena na fa usia ele ate e fa pena ona fa ta valei ma e digest e lale ia le tulanga le nga o pe afa pe wa tau samina tulanga na ma tu foi es tu nga o le manga o fa le ia o nga ola e batu e digest la le pigment ne e mai fatunga ma le mai le ate ma auto si la le atana na batu ole ate na yele me lan me mata pista mai tanga lan me mata nei la loif o le mena ta o le gallbladder pipi la loifo o le ate o nala e fau le ate ma te wai e o le taimi el wat wai na le nga tonu me to sami ia ona fa pele ona an wale le loifo le ia le suale e na fa pe ona digest ia pe fa ta ape ia le tulanga e nga ia ma biti ia nga e mana o miel tino mo ia fo vanga leo o nga ola to e mana o miel tino le nga ta la le o tulanga le me fole ta o le fa to ino toto a me sei tembe e piliki le tino pe fa pena ona tafe la vese va ngol tino ia e fa pena fo fa usia le ate ia nisio o vaenga po protein fa pito e mana o miela le tafia po le clotting fa malang le tafi folia vavna to o ne umi o halu i mai mau le toto ia tasinda a nga o le ate ia nga tfo le fa pe fo na ona fa putu e na ia tele vitamini ma minerals me mana o miel tino ia me do me o mane vai le ngata na mo mai me to sami ia o me to me e mana o miel tino e to fa pe na ona fa putu pe le nga le to tonga ne mo te mi mana o miai ia le ngata le o nisio protein fa pitoa e fausia lava le to tonga le o me mana o mi mo fa sanga fa le ia fa sanga fa tu maua tili ia me e tulanga uma e te tawai o le toto wai le fa pena o le toto le tele o me o ngala iton ia e taula on ta fiofi mo le toto la e fe al wa le toto ma fe ave i me mana o me le me i ma me ese mai le me ia fa pena fola le tulanga le pupuinga fa natural tino ye fola le vaenga ale ate e fai el tulanga le pupuinga fa natural
ia ma le tūlanga lea i le whaaputuina o le suka pe a tele suka tatou tino ia tong whaifo la le ate e teu te tonu o ate i sesi tu ai ngā whausanga iai mena ta o le glycogen e whai sui le glukosanga i le sukanga i le glycogen pe e stoa ngā mō le taimi e mena o miai ia ma le anu na ia lena pauna e pea ma se lima se lau i le wha ma mongo o le tele le anu na i o le au ngā ni tonga ana o mena e si whailo to le tāua tele ni tonga il tino ni te utat fa pe sili le pe sili sto tonga le tonga ale ai tu sa o mato tonga langa e tofu tonga ia malo na nga ia ona tatu se tu le ta o fa fitu tono ni by ni FF o tulanga la le tau le ate fete po le hepatitis ia na e lua ma sani tau fa pe ale le ate fete ia po fula le ate lono inga ua tele atu ua pese paluni ua ma fula mfa pena tele ia ma omi mia solo ai i vaenga na ta tiele ate i vaenga tonu tilo ne fa sino tele le o le tu tau matau pito i lunga ia ai se amia le no fula le ate ia e yeila le siama e ta o le hepatitis B o le siama na le pe fa ta ua tela i le fiafine ma e sanga fa ta ua pela pene siama langa o le siama le tele na i uai ina le anga le ate pe le ate ma o atuai i nisi tulanga i le kānesa o le ate pe melana e taua tele le ate le siama le ta o le hepatitis B virus ia po le virus mo sila fia foi e tele to nga hepatitis virus e fa pe lima hepatitis le virus e ta o le A B C D E ia hepatitis virus le ni temine ale P ala le pe langa e ta tele mai e le ngata ia ta tua fa pe voisingat mela na fa taua tele le hepatitis ne ono le o ngana e o toilet na pe ia pe o to lava i le kanesa ia o le siama la lea po le virus lea hulu fia le tino i le siama lea po le ala vatu inga awale e ue tonu ia e fia tela le siama lea latu no fui tonu o le ate ma whana awa ia ma fufula ilo le ate ia ma whapena ilo no o toile i tulanga uma e meleta o le hepatitis ia o to inga meye a whaina i le tino e ulungo fia siama o mea ia mea e ta tele o mea le manatu tele ai avea ma mea ulungo fia tonu siama tonu tino ma uia tole toto mo o i le ate ia pela fatsa ingo le tuia pe tuia se nila ia pole ala vas mea ma ai ta tia se mea ala o mea na sa pena ia se toto sa masa ai alo pipi e pe alo mango ai ia ala vai ele siama ala ve ela lo vai po lo lima se mea ia ona ulungo fia siama tonu oi fa pena ai la ia e fa pena fa lai mo dila fo ia fa ngai fa mai ila e tu ia ngas ia po ngila fo le fa ngas se istangat o ngila fo la na e matuli a fa ngali ngila le se te fa ngales ia me fa ina sau sia malai sau me ngila le istangat alu le istangat ele ngata fo ile a mo ngila po me mai o fa nga po ipu po ala me le fa nga I taimi fo ia fa mo le tanga o mene mo pea ia po tatu tanga te tau foi ai wa te tonu ala wa no fo tatele ia le au toi faiva fo I le tulanga ia o me lava e ono tupu pe ale fa itete o mele ia matua mama le me fa o ngai mene langa o le toto ma le siama o lai le stangata e mawhaina na sau I mea nae la atu e wha o ngai le stangata ia mauru fia mana whainga le pea me sila alua tu le siama na o le hepatitis B ia le ngata fwile ia oisi mea nae ia peo mea o le wha pupu e talinga oisi tasina mea e ono uruai ia o le mea na o le wha o ngai lisi tu e wha maitu e wha o ngai lisi ia ma le tūlanga lai mo meo tulanga tau feu so inga ia
me ala na ta sina me feus e sanga feus fa ingo fie mai le sia mai lestanga ta fa pena fo lai mo I pepe I tulanga vai tina pe mai tanga a fa pe ir sia mal tina e te le la manoa e ono uruele le sia mal pepe I le taimi la le amesa le tolu masina mulmuli ile amesa le taimi tu se le pepe mal tina taimi na langa I tele le to ia ma fe la ia le pala le tu fa pena le ona fa ne pepe me la na ta ua tele mene tina me tanga la tasi le vanga sia ki ba tinoa ile ia le sia malea ia awala vane ia faina pepe wa alo ia la tu tu pui fa nga ia pepe taimi fa na waima ma fa nga solo lo ia pe o nai me la nai e ono ruel sia mala le hepatitis B ile at ia ma fa ma fufula ilo ia ala se sulanga ye le hepatitis ola se ta tele ye New Zealand ia ole me monia ia ifa ma monga le ye pe a male salo o vat se la wafe tangata olo o afa ina le siama nei New Zealand se ma fa ma monga le ye nei ai silia ya au Pacific to tele be a male 2% tangata Pacific lai au isi la lo mai la to percent is tangata tonu tata ia vainga es lo tonu New Zealand nei e faila si tele ya tato ai fe mai I fa momong le e tau ia tato so mai tonga e tele ai sia male ia o tatonua e ala na mafua o tulanga ia tata u me ulungo fi ele sia mai les ia a wala ni a ungo ni fa ma to le hepatitis mola Silvia e ma faina e soifua mai e au noa mani a ungo si aman o le mai nei a se apa fa pe e malosi anga fa natura so malosi e ono mafai lo tino ona ta fiofile le anga tele o fainga siamani ina pela ie e tele a fainai ai fai ale tau na stem a vai lo stem ia le temilana a matalona na liali melo a unga se temulu o fasona matua ai metau meno ta le tupui le fai itamaiti ia mai ale pepe fato afana ia na fa solo mele le tolu masina ono masina fa pena fa ele tuilo na luolo tolu o tamaiti ile le siamale atui pui la mal siamale ia matau mela e mafai pe no fa e mafai ona le ini a unga ona mai tawina ile taimina ai ono alia e muri ai amata foi lana na ali mai e ona amata mai sina mea faingofie pe le ano ele popole fa ale popole te ilai e ona amata sina fever fa iva latino ia na fa solo tola ia pe fa ma le fia fo tau sami e fa solo toa na tinga ina o ma fa solo na stulanga leanga ia lo ina la olon tinga le mana la tinga ton wala va nga la le ne no ta o le tonga le pito lunga le tu tamatau il manava polo o tinga ton la no a matan fete le ate ina le fete na e mafai na fete to lu na o ilalo le fete le ate pa on tele ma o tele fo la full o tonga o tinga fo na ia e o fa ta se lo la ia tinga na ia ma tinga mai vai ngol tino I maso ma pona ivi ai e ono mai tawina fo lai fe aulat wa pe wa to o fo le lanu masani o le fe aulat ia ai pe e pula wa tau vai le lanu o le fe au mau ia o me o mana ona o me ia fa ele ngaluenga ale fo ale ati le alaina moa va ia le lanu le o le fe au mau fa pe le fe aulat ala te mitonu fo le o mutua I te le mele e alaina sama lo maltino le te mile le ngata I mata a o le tino ia e matua mai tawina le sama a to le tino le te mile o se vainga
ua matua matu ia te la tulanga le pao tulanga le ua sama tino mai nisi ua fiva sama ia e fo ia isi ma fo angol mena sama a taimi la le ngas le hepatitis ia ua faisi matu ia te tu se ua tele ia mele tauna ave ese ele ate ave ese martino a ola ua fa la e tonu fa pena lona na suile lanu fa pena ia e a faina mala tino a mesela la fai ai e fa le tonu e fo la mal fai e temina o mea la e pe fa amana tu de ngas nei pe na fai atu e mafai ona le aini aunga e ta tele tamaiti e no le aini aunga a o la matua ia o aunga na pe no ta aunga e amata mai ale sina mea la titi o e me tele ai le possibility le tulanga e ono faatupla ia e ono fai ale tau ale pupunga fana atura tino malesiama e ono mawaila le pupunga fana atura mo ia o le tino le siama lea kusal mele ta le permanent immunity e mawhai e lola le tino te siama lea o la taula ia la ki pero fatu o tangata e whapea e maa losi tela la tau pupunga whana atua lea la uma wha fōna wha tupu mea ka antibodies e wha pitoa la siama lea ia e te pēa la siama lea ma losi la tau ta i le tu e sao ele siama whainga a o tātou lai vai o tātou pupunga ia e wha umi lola siama le tonu sili atu ma le ono masina ia tau lola i o wha umi polychronic ia ma ave o atua le si tūlanga e o atua i le wha aina wha malo ina o le tōtonga e mea ta o le cirrhosis ia ma ave atua ia ma kanesa loa se taimia e le o te mamao ma e telefonisi ua whanau ai se fua le tūlanga ma e o ma le teminei o lo iai penisi lo anga i pea o na whai tūlanga le ta mo whai a puia mai o wane i o atua tūlanga le pe a whai a o maua de siama le o whetele ati e ono telefo la sa vanua e mawai o e pe a whai na iesisi o toa ainga e na maua le whamai lea na no inga pe se chin fonga to ainga lo ma whapea na sa wai le siama lea le ngata foi lea o le tupao li ile mai tawina e tele siama nei masala lura vale tele o tātou le na whaine tungo fia tātou siama lea ia a mesia la tātou la e tango fia tele la tulanga ia mo ava malosi ia mai si mau mea whetango fia e so ona whai pēna o whaitu mea ai mea inu e o umatua le whatunga o i le ate mea la tulanga le alcohol e o le sikaleti ia mawai la ona uma e ui umatua ina ina tamu whailo le ate e tau e whai a ia whaio le ate ua whaisi tele ma over na lai o to estulanga leanga ma vave ai ona vai le totonga ma fiengo fiele ngatala le hepatitis B ia fa pelo na mai si isi la hepatitis na le C ma le D la o me mana e o toale le kanesa e o fiel kanesa le ati ia fa pe ma le sia ma foi le HIV ia onai fautuanga lai me pui me le so ona pe pesi vale me so ona fe lua isolo nei siam ia ole me masanya fautuina ole tu mama lau tele folele ia tama faya po ame ma foi la via a faina o le alu fale taua me pena e tau ona fa mama le ia vaenga io tinu fa le ton ma cover langa o mea nai o no ulungo fia tuesi ama i se taimi papa e ni mea o lai pipi e si ama nei faifo ua masaa le toto se mea vai se po le fale po fia lava e tau anu toa vai ni mea foi mamai ma toa fulu lei pauta e lo mo ni vai taimi fulu wai fa si moli ia po mo pauta ta mea le au ngā foi fulu wai pa ne matua ta pe sa si ama nei ni te ua a fai nei se taimi ia vai tātou se ona whaanga mo me funifo toothbrush e o foi mo tafi ma mea na ia e re tau na whaanga fuelesi e mea lisi langai ona e
te me manu ai o tātou whonga i tonu i mo au lamu mena. Ia, e me whai ene whepi ia i solo whapenasi ama ma whea vea ingo whiai. Ia, whapea whalama tātou o whaipea mene o whai o tāina leo pea. Ia, po o le whaonga aina fo vaila au whaonga ai nila. Ia, po le tuina fo o talinga mena. Whai tete o tasina mea peo no utaua e ono whepi e tuai siama ma rua tuai lesi lesi. E ofo lai le tulanga le fo ino le toto. Ia, o ai tasin nei wha mai matua i siakia pele o isi amale tonu toto pea whapea la vatu toto e tau istangata ai e whaonga i sesi. E matua siakia a whaia te loa la ia o i le tau ana ona whafoa ilo toto i sesi langai. E wheo le toto alangai whaina vai lua e se vai ngol toto. Ia ona avele o isi mea whaonga isi mea o mea umana e le whaonga ina la. Ia matulanga loa la e mei o tau le whaaso toma ma ia o mea na e tauna whai titila tasina vaenga e pepesi tele hai a tūlanga tau whiu so inga mamena ia a o nai so soni la leo lo mau nei e o lo whapea ona whiu ai malesiama po o lo mau siama nei taimi nei ele mea mautino ai le si tonga fiti e le si tonga fiti o le wha mai nei taimi nei na le paul mele whai o le pui pui o tau whai pui awane i maua, awane i mawai, ale ala ina whai atu pui a whai fua e la vea. Wawe nara wai fua mai ni te ua e la vea e mua tuena na siam. E whautua i natu langa na i wawe ana ai a tau pe fiwa fua e wai sama lau tino ma ni lanu ia te wai lanu le whiau mama le whiau lata wawe alu le fua e wai fua mai langa se ilunga e siaki le toto. Ia ona whata lele e wawene i loa. Ai wha maonia loa laua mau o le siamalea. Ia paula le me e whai. E tau ona wa ai oe i se taimho le wha vai taimi masiaki pia ia wha ngā solo le ia le control le mai awane i leanga tele ne i wawena e o tūlanga le o le cirrhosis po le wha ma aina ma pele le tōtong i mau atua le kānesa. O i lātou mai positive i le tūlanga le wha mai lea. E tele o loo whautau i nā e le si tala i lalo le New Zealand, Hepatitis New Zealand. Nā aia i lunga le internet le vaenga nā. A le wha e refer o lau GP. Langa o lātou na wa i le vaenga whapitua. E whapea o nā wa ai wha vai taimi lātou ia. Mai loa e loa le pe te tau na whai mo antivirus. O ila e wha whaonga le antivirus i tangata ia. I na ia whapea na tape siama pe ai loa lau tau maurunga tau tele siama tonu tino. Nā lai mana o mia le whai o siaki vai teimi tai uno masina mwhai le siaki. Ia ai a whai o lai ini o ngase ngasi fo ia masani pata te le suka po mena. Ia e tauana wa ai pelau GP mo meina ia whapea na le lei atu langa umale langa a ofa atasi ia le praisi maisi ia whama ia ua tele le a whainul tino tūlanga la le. Ia matau whaila alo le ese i mea pēna utaua o mea asin tau whalau tele o mo bad habits i le tango fia leo le amalosi ia o diskleti ia ma le so ona whai o mea o tanga pea po te tui o vaenga se o tino. Ia ma le mea mule e whai i mo tātou ia a whain pe mai. Aua lava ni tu uol tūlanga lea o le tau mafa i mea ai e talawhia ngai mo oe. Po halawa mea nau tō sila whia mea ai mea ia tele a mea ai fole a whalau aina mea nai tātou mea tau sampa whai. Ia whai titia le ngao, ia wha pēmala suka. Ia mea aina e tau si ai. Pea na lapatai tu pēa i tātou pola me te ropo. Ia tau samilai mea ai pāleni lelei tala whea ngai mala soi fumala ina na utu a le aia fesili lawa i lau GP i tulanga leo me tau sami. Ia ele ngatale me tau sami, a wha pefo lai me tau wha Malastino. Malastino e whaida wha Malastino e tala whea ngai mo oi, ele wha pela matua i fōsia, ane me ina wha ngai yoi e pelau tino i taimi i asa uma. Ina ia mau pe o le malosi na tino, le ngate me tau sami a wha pela le wha ngai yoi ina lau tino. Ia o whaatasi manei mea ma le lava le malolo.
le ano fau tu na tu awani lalo mai le valu tu la le mau le moi ya uma le anga o meni e tolu ale le na fa solo me ya e fa pena ona le fo control lo ngas na ye ma pe sanga fa malo si e se pu nga fa natura ya oi me na le na fau tu ina le tau sisi pe me le anga lo no fo fale langa na ole le anga tele ale me ye pe ano fo se me fai tau fai tau si me na i te mo le fale ia ma fa nga solo pe si akina tau fai pe na ia i le ngatai i le New Zealand hepatitis na e si akifa vai taimi e se taimi a whenga talo na mba sui au to e le vanga le mo si akilanga e si akifa pitoa le ngatai wha ata ma joto mena ia e su e mai lau TP o e pa whai wa mena ele le ele vanga na wai su e mai apa o le taimi tiwe lau si aki e tele e watu me lana e taua te lo wo iei ne le stalai am fa pena ona follow up le o e ia ta tonu la fa pena fa sen tato malonga ia sauni mai sau fasili i se temi o luma ia tato le sia fatu lalo tu en tato sanga tal no atilele ia mafanga solo per tato proclame ne fiafia la fasina malonga le lei fa after lava ia o tato tu e sta pai fo la fasina malonga le o tato tu fa mai o le tato mta upu le fiafi o le hepatitis po le artificial na wo mono fa so tu winele tulanga le tonga ia malona nga ia malinga sikaston wale ta o hepatitis ai la o sa fa so tu pena im ta puya o tal test facility avano ala facility me winga i me no ta u wai tele ma no i me ni fa ma ia ese me facility si sa wala ia o ton fale ta taliat ai le te awanga le te o le asa tai au ele poklan fa bito mo te malo ala moli fai o mato fisai i 19 Richard Pierce inga ai mangi le pito to mangi le anga le airport ile afia fila le afoliuno ia e fai le poklan fa bito moli tala so sesi pawal me tom fai ai fia awai ia na viletu le peche lo te tai au te mina o le yelim taupula tano inai o le taupula le kaut po le ngungu ai tala i fesili so se fesili mo me taupa tauri o se me la tau amata ia ai na amata le tulanga na mo terminate o ta la le fia mataila fia mala matile ia ona vil mela ia pe salia tu taiao ma wela o na ia manisi lo fanga ngala matu ye uma ai ole mtaupu nei le tatu taloni ole hepatitis tamana tua taimi o tatu la itifo e fai ani tu pi putasi nei tu e fanga solo e pe i tamiti i tatu uma tatu a faila na failo tu taimina e matua e laki ala tele pole tele siamani na yele teme to e pesi fa mai ni usila lo tama tu se vai mele pole tau ama matele luafe sa fai fo lo tuinga ni usila fa nga solo i ni usila to sa to tu umma ya la to le sa bisio la to tu e o fo to sa to lo tu sa fa tangan to fa fo tu e o fa tau to fa fo lo tu la ngai ile asime fai faru ta fai o level i te fai e au ngau e sanga ma to le o meno tu pui e to e sanga na ye lunga i le pui nga fa natural tanga tala vai mena len fai tu pui mo ya la ya tu sape malosi a sanga fa malosi atili ia e le tele mbole pui nga ma ko lia o tu meno pui ngai fa ngas ni e fa pitoa lale me le antibody le tau e fa pitoa molisia mai le molisia male ele fa pe tasi tu bi pui a kavai mai ia sia mai fia to for sia mai malona antibody le tau fa ona tu e tau ngai lung pe fo tu fa fonga ye covid ta tu fea ngai ye la fo
Iai tupi pui o le tasi le lua o le tonu kui lewa i te minei ma le wha. Ia tui whapitoa mo le siamana ai o le COVID i whapia fo le flu. E te minei o ta o te mantua le te minei o le toa tele o tātou. E o whai tau no lalo fo i le whainga le flu. E le whai le tēnei. E tingana whai tau tui. Ai a whaina le angai a malosi le siama tau te whaata o tulia ia ai pauala me e laki a whaina e le anga tere la pe whaina whai utu pui pui ia ma e olo whapena ai inga tere e pēsi ar flu se me nei mar COVID u halo whaatasi a wai i tai tutu sa unga whaata ai loa pa whaile swap na hilo ele po le flu por COVID me na lai tom fai o fai tu tui la vai oi o tai o foi la i le fiafina e fai foi la tu pui mo so se si a fai la tu ia mo foi masinga voucher pa fai lo tui nai se vai le tu ta le fiafi mo wai 19 Richard Pierce la te ngai mangele e te mo wela ia ma tu nai fai me na e fai foi masina fa malastino pa uma in ta pu po le forfitu po le valu fa mai e meta ia ai tau tuna e iai nisi le tinu o lo fa pe ona o lo o iai me po klamine le hepatitis B mai o le to tele na o mona na lista la lalo New Zealand Hepatitis Foundation na e sele le mena langa e nisi na officer soni e ona tu langa le pe no fa tu e nisi te me fiule su mai o ya la o tiu ia na sa ili mele lau GP ia na fa penale ona tau fai atu ale mold telefone ia ona o la tu le e tau fai ia ta tau ia no le tau fai sa ili polale mafua ia ale tele o me e tu mo fa pe o le tulanga fole le o le ngalo ia pole manatu ma fo ia atu no le fa longo ia pole pisi tele a fo mau me ina ngalo le o siakina e tau fai ele le fai langa e sanga fai e pe me tau fai e sanga pui e pe o le tulanga ma se tulanga maurunga ia awan e ho otua ile ngase le o le cirrhosis ia po le cancer fo o mea na e lua o a ka cirrhosis ua pe la o le te po pe na se o ngala au mena i ton ai le se a le se totong ia a cancer lo ia ele ngatana pesi o ngala au se solo la isi vai ngol tino pa o le tau cancer me na e fa tete le ai pe ano fo etu ia we fo nisi o ia il tulanga o le marfia ia ai tu sabe te mawala teni e mafai na fa o English fo I fainga le we nei ona po e mafai na ta mafai te pe nisi siama ia te mini ia pe na fa sia ke le toto po o hala tulanga le viral po la si nga mafia fia po le tele le virus le ton routine temna ia na fa ngala ia mo antivirus le temine te pe nisi siama ne e o til tulanga na a me fai na so fu le ia to anga pe e fa solo a to ftinga le hai pe ma fa ngaso ia tau sami me ai pa leni le ia lava lau exercise na fai e ia male tulanga ia lava lau mo le po e tau te le valu tula mo a wonder fa ta mala tulanga le mo langa le tulanga le matemi te mo le temina e pe recover lo tino e te fa fo I tua ia me tau na ia ia to fa sa honi lo tino mo lesi fo ia so mo fofanga uma me na ta hu e tele tino a to no silu tai fo inisi lo ma fa pen fenga lo po ia a fa ile te fenga lo po o le marofia ia ta mo fa ila ia e mo le au wonde e fa pe ra sina taimi te mo la e o fo le mo ele ato to be mo fo le mala mo ma ele na mea ele o mo le ma fa fa e te ono a whai na ila hi isi tūlanga ono lele ato tōro mawa whau tūlanga nei mena e te taua ian lava le malo lo au ta au me leo exercise e se le manu ne se le telu to nga exercise le wai o te whau tua ina o aso nei e te le tau alu malai
e fai fo lau whanau e whaasino e whai a oile internet mea nei iai o ka se telo mea nei iai e te whai e lau exercise il whale. Fua e ala lo exercise il whale, ia mai whai ia mai fua lele. O teira wala e lista e ona, i vaso ele enteni. Ta le ona whawea, o ta se maanga ia le exercise nga sau teimina e TV1. Oi, ia, TV2. Ne le exercise na e pe le sumpa. E te nofo ale ma fale ma wasina u afatula asa tai tasi a ma was afatula e te faanga ilo tino e esele nga esele lei ai tom faiala ia fa au fule awol fa pe so ona faile stai me tu le stai la nga va veina na faina lo tino mena ole so ona faile stai mi ai le faile stai e tawan fa au ile tulangana ia fa ma tu sai e ala na malo lo this time e malo lo ia recover le tino na tu e albatula le si exercise ua pe ua malo si tu tino e pena mo le si exercise la sort wai mena e se le nga le exercise ma malo lo la ia exercise malo lo fa pena e sauni le tino te tonu le fa nga i no tino i te tonu i mo me tawai i le soi fua malaloina mea lana e tāua tele whātua une le tau sami mea tau sami pā leni le lei o nei fo yaso i me tau sami e mo wa tele ia tua ngā diet tele ngā tau ni a ole vainga lau tele a ia e whaafai ngofia o tātou mea ano e tele le suka tātou mea ango pe a so ona whaau ngā a paul mea tipi lalo le ata le no tu le sia so fa pe a fai o lo plate ba lua a fa le plate ia a fa le fo la uina ia a ole a fa le to ia ole si kuata la tu e fo e me an ole si kuata tu ele me ai leila le fai mo na to sami na time pe fo e fa pe na o se va inga na to fu ile to sami i me ai palen e mo ele ma lo fio fo tang fio le nga le semi la na sawa ma ano manu mena ai na auto til fio e tawana avesele fa avesele nga le til nga fa ta ingol pisupo ingol al mele pisupo em fa ya na avesele nga pera vese a fa wolim faina ines ye em fa na sun wa vese ya na tau samle le sivang le toy na toy ala le faina ai fa tia fa pena va me ango ele le tu tatu me anu na ilo le leisa mal flamata mal sai mingi le tinga ina te tanga o me aina o fai masala ni vai te ma va ve aina le fa le anga yo suko ta tu yesuka ya ai va ve no o si suka o no tango fietelo o me aina ua umana ona refine le fa pala te lo fa sa o umana na vili wa ve ese ile pa uma me na sei o ese fo le fresh fo me na ese se ma me anotato le talo fa I me na lang lai sau wa lo tu lang fo I fa natural ye no winga tam fo le tino ese na me na mia ai fo le miti ia me na mia ai ese me le me na mia mena le me tatu me anu ole lisa le pa ya mal flamata le na luata tunu liu le suka ya ma alu na tatu suka en ai fauto ina ya alu lo fa tasimal tamala le function bali ya ole hanga tele lo en ai fa ta tu sape fa me zero coke ya po le diet coke leila nga isi vai la una itu na le fa smudi e tomo e tinga ina le ate to ve se nga isi vai la una le te me na fa ti tere so na fa nga isi vai la au e o ai mene o medicine pero la nga o medicine e ye mo le good effect e le side effect e vai nga medicine to no to e ve se multino na fo e fa nga na me fola tastinga nga le ate ia ma le mafatunga o la tom fa de sembe ele o mana o tino me la na tom fa e tatu me tau sami ia tau sami ma le tatawai na fa ngofia na fitu na ne sele leo ne me le tau me ne o fala waina
e o ale winter lai tua tele ale me ia ele tau tafo e alu ina ai fale foi to ia pe alu flea market yo le tele le mele ole fola ina na ia ia ma me foi fruits e se le manai o mele le umana te le vitamini ma mo minerals me la itina e la itina le au ngai mo tino o ne ia fata malaila tu langna e tato me ai ia mal exercise male moi o mea ne tau te campaign le ana le fo na fai me nei o le mala malama susu e nga fa ri bolo ye o mea nei ala na fa apele le na fai me la matanga e tau te le o fo i le telo nga se ia le we terminate ya me se le suka to maulunga mo fa mai e tau fa mai chronic medical problems e le ni fa mai pepesi a fa mai fo le e te tupu mai ono le o de mene wa esio ne yasu langa ia me fa mauni ai a fuane i tua ana ia ia se tu watu pere ela i tua i ena na mua ia soi fu mai ia o le ngalue lava da malo seltino tau samia i me fai la tua au e o su e me ai me pena fa ngai le ni ta vale ia ma wese manu este ti ai le o sa ngai yo ia le tino ia so uma le la va moi ia fa pena le po ro mo e le ni po a sa nga fa nga lo ga isi pe o ta fa pe o mena sa nga fa ma ni a ti le ia se su nga le wo fa tim nei o me la va ne o me tau sami ia le ia male exercise la ia to ia le ho fa tase lo male moi ia lava ia o mena e sanga fa amalo si ele tino yo no vanga uma na ia fa pe ona pui e tato mai ile telo lo ngas lo ye nei le fa tino mena ia ele ai se mela tele fo tato ma o tato ile telo mo ngas lo ye nei ia tu sa fo ia po tu ai ele fa pe la fa vai el tu longa ia atile na to anga fai me ia awan e malo le fainga siamala ia to ia fai fo o ia o e tau lata mai wai e la mena e Europe pes ia ma fa ina to inisio o le ainga na time ia ai ona le tu la ai mai tau mai ni si ai o ai wa lama fai u tatu time ai to e fa mana tu atu o le nesia mo le hepatitis B virus e le o se siama le o le matua le anga matautia e a fai na le fatunga o le fatu le ate po le liver pe a urufia tonu tino ia mau o tuele o tatou ile tulanga e ono pe o tatou wate fefete pe ia mau o tua ia le kanisa ia ala taulo le kanisa ia tili toi fo bo le wo o tulanga matu ia mai le se mele lei mena le tautona tulanga tu mama ia e tausi pe ia le anga le tu mama lau tele o le pe se va inga a lau tele na pui mai so se fa mai ale leia ona tausi tulanga taulo te le a fole le tu mama lau tele e tele na pui ta tau tele o ngas le fa mama le leia lima le tino atua pa o funta ele ia ma fa penai me fa nga lava o me mo ai o me o tatu mota ia fa pena atu fa mama langa o si mai o longo fie pe a ye tu langa le mama ia fa ngo fie na fa ina o fita to i ngase ne o tino ia ai ole te tono la tatu malo lo ia ne fiafi ai malo la velon sa e tu fa na tu o fai pe ia tu pui a wona ina ia tatu lai to amata foi la stuna nei o le la fela tu pui na e fai na le pere drive doctors ile astuna e fai vouchers e mo voucher pa fai lo tui pui ai amata to ala tai le fiafi pe no fa tu la falo na 19 Richard Pierce drive amata ile proclamat malo na a fai le ia astuna
na sot na le pele drive doctor e mo wala la wa no e fele tui po la la tui na tu temne la ma tui lo fa ele we ne tui ele covid fai tui na pe afeli a to a fai fele fele tui lo mo po le lua fai al temine pe afeli o e fa e fasili le e lo le o ai ele le singa me so ni ilo le misi a to a te ngas ke le muli ya na pe salamola ia ai vai to anga vai to for my timing vai to appointments fa nga solo e fautu ale hope vai to nga for my for lang mo vai lo to si fu e vai timita to ia we ngas tu mau tele te tulma sina mo vai e alme pole luma mai o tu fatal te se tulma sina e fo malesi me ma mele tu la so mai fa pese o ia ia vanoa ele ai se tsongi fa elismele fa pela o la tale le fa pela e o asa o le tala fa pese o le so fu pola se lual vai fo mai le ai fa longo tu ngas a wote no fa ia lu sa o emergency o te pola ha sa emergency wa te le lo pose meta o te o le o tu le so fu o la fa tamal e o le fulu la wa inisi o fa pela te fulu o mo fo o pneumonia ai ese le leanga pe o ia so no fouta tu langa na ai le se fua fa ma lo te fa pese ana o sala ia ai fa tai tele mo ne fef tai vola sunga spea mo le ta po inga me fa foi mai nai tu ia ma ria foi fa sa songa ma ti to le fiaf ia so foi